Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naibag orasyo amin papagayam. Kablaawan na kayo amin anaya namang tartarabay iti drama tayo nga una daytan kaka. Kat ita, haddoy ti pakasaritaan asinurat ti pagayam tayo ani Nestor Marcos na pauluan iti. Adda panagbaliw ti biyag. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Hello, darling. Kaputa ka iliw kumanan ang magagtiboses mo, ah? Ay nanapugtuam, darling. Talaga nga da ka sa pulak. Siyempre, anya kumapay ngay no saan a kwarta. Ada ko mga mingatangag. Ang umawan mo't kwarta. Isungay nawagan ka na. Tamo ka din nakpaayan. Electric bike ko ma. Tanu, ada papanak. Ada mo't abukod ko alugan. Nagngina kami ng tiplete, iti tricycle. Isa pa nga asimot, darling. Tekan na kumabot ay tigatang ko iti electric bike ko. Agpaiso? Ikan na kitigatang ko. Inton malam. Oh, agyaman ak, darling. Talaga, naggasatakin ka. Nakagasgasatak. Ta, Hawaiano, tinatumpungak a boyfriend. Unay daytan kaka. Nanan, sino man ang kinasari tayo ti cellphone niyo? Ti boyfriend ko, Hawaiano. Anya? Kahit anya man ang timbagayaw kunya apo Hawaiano. Imbagak, apatulodan na kitigatang ko iti electric bike ko. Tapno damot pagluganak no da papanak. Anya? Mga detan kaka? Di kay ka di mabain akid daw kanya apo Hawaiano? Tunggal umawag kayo kan ko anak at adadawatin niyo. Anya ko mga iti kabain ko. Boyfriend ko mutanda dya Hawaiano. Hanggang saan kayo pa mo nagkit-kita? Mas sigurado yung araw, kayat na kayo, no? Makita na kayo ti personal. Day mo daytan kaka. Kaslaak mo nalaadan nga inam. Nakababain kami, akid daw kan ni apo Hawaiano. Di kayo pa mo nagkit-kita ti personal. Oray di kampay nagkita iti personal. Makitkitak mo't nag-video call kami. Makitkita nakmo't. Dayawon na pa'y nga ron, ti kinalapsat ko. Nang runa, ta nakapakulay at iti buok. Kasla teenager, kung kunana. Ha? Una netan kaka? Bakit kayo na nang? Ay, di mo man ibagbaga ti kasta. Nuang lang ti pumakat kan lumakay. Ha? Una netan kaka? Lito, napanan ni nanang. Tapirmi mo ti paseksina itay nasabat ko di tarwar. Mapanaalaan niya kwarta ng patulod man niya apo Hawaiano. Bakit? Anya? Nagpatulod man ng ti Hawaiano a boyfriend na? Unay daytan kaka. Naggasat mo tan ni nanang mo. Kasjay kumamot ti kinagasap ko. Anya? Unay daytan kaka. Kaya't nagsamot nga sukat bakit? Ha? Ay, saan mo ta? Unay daytan kaka. Tagidak semut ng timbagak lito. Kas lang amin kurang na lang, bagamo na kayat mo mati maki-boyfriend iti Hawaiano. Umapalaklaan kininanang. Di ka umapapal, dagas ti pagturungan tinaapala tao, bakal. Hindi. Awan samot ni Manong Pablo iti balayda. Ta nakasaramot ti ridaw da. Padasat man nga awagan. Tabaring no adamot laang di taunag.
Manong! Manong Pablo, umayak man! Manong! Awan samot. Awan mo ti sumungbat. Ay, sayang. Jak pay lanay pakita ken kwa na to'y electric bike a ginatang ko. Kabagis! Ah, ni Manong Pablo, isu jay naggapoy ti laod. Kene, naka-sputing ba't? Naggapon samot iti pagdadayaan. Ay, kabagis! Sino tinang bulunam iti electric bike? Ay na, for your information, kabagis. Sanak nagbubulod iti gamit, iti no asino la dita na pulano. Unay daytan kaka. Kaya't maasawan ko kumray ta nga electric bike. Una, kukwak, kagatgatang ko nga rod. Day tamanen ti kunkunakin ka. Aglastog ka manayin. Ay, saan ka laslastugan, Manong? Talaga kukwak na ito yung electric bike. Ginatang ko. Anya? Nangalamat itinggatang mo iti electric bike. Uno, nangabak ka iti way time. Manaw, ti inabak mo. Agpabarato ka mga round. Saan naggapo iti huweteng tinggatang ko iti dayto yung electric bike, Manong? Nagapan na nga round. Iti hawayano a boyfriend ko mo ta. Anya? Ay, unay daytan kaka. Sigurado, anang ibaga ka manan kan kuwana iti kwarta. Ay, siyempre, Manong. Samang tid ko mga rod ayamot ni Apo Hawayano no jak mangibaga. Unay daytan. Saan kayo pala nga agasawa? Dawat ka adawatan iti kwarta kan kuwana. Uray tasaan mo ta naimot? Di ka kasi mabain? Nga amin na kayat mo agatangan kat ibaga mo kan kuwana? Pangala ko mga rod nga iti kwartak no jak mangibaga ken kuana. Sika, doy kan nakiti kwartam no da kayat ko agatangan, Manong. Ay, salbag ka. Agdadawat ka. Ano ti kwarta ni Hawayano a boyfriend ko, Manong? Ken saan naimot no mangibaga aken kuana? Iso adi na ko mababalawan no iso tinang dawata kiting gatang ko iti electric bike ko. Unay daytan kaka. Lakay, nagpintas jay e-bike ni nanang mo. Uy, talaga na pintas ata ka barbaro. Makapaapal. Dayta ka manan ako na. Tikat laing mo nga umapal. Sayang. Anya ti sayang. Ti panang busted ko iti day di Hawayano ang nag-ararum kanya. Anya? Muna detan kaka. Tamalagip mo pa ilaag. Si kantong ngamin. Dinak sinardengan idi. Aging ga dinak na asawa. Gapo tayo ayatin ka una, Irina. Wan mo't di, mamati ak. Tako nampay idi nga aglemus ka no dinak maasawa. Nagasatak ta na asawa ka mutlag. Wan nagasat ka. Ngam malasak mo ta sikat na asawa. Anya? Muna detan kaka. Ate, akastat sa umngay. Gaputa di mo mo't magatang dagiti kayat ko. Imbag pa'y kininanang mo Taamin na kayat na magatang na. At dangamin Hawayano na. Muna detan kaka. Tikat laing mo nga umapal ako nak. At ako mamot agarum kanya ka Hawayano. Ha? Ay, muna detan kaka. Nimot kapitan ti umawag. Adda nga tanaka basulak. Taapay nga umawag. Hello, kapitan. Adda ka din aramida ka basol, taapay nga nawagan dak. Ay, praise the Lord. Kunak no adda nakabasol, akitayan, kapitan. Mapay nga rod, ngimawag kayo. Kaya tiyong agkandidata ak, ito madani na barangay fiesta tayo. Apay asyak pa'y abakit ti pagkandidatain nyo, kapitan. Adumot di ta ti babalasang, ta isudan tun ti makurunaan. Pundot ako na yo, kapitan.
Agpaiso, anata ang anakon. Ngam tilanga ket kasla balasang pailaeng. Aglalo itata, bland tibok ko. Kaslak Latin ager. Sige, Kapitan. Pagustuhan kayo. Siya kon ti mangitakder iti distrito me. Adamot Hawaiano, abak aper ko. Unay daytan kaka. Imbagta si mangput kan lakay. Oh, tapay rin na. Ninanang, nangag ko di saritaan dati ni Kapitan itay timawag. Anyat nangag mo. Inalukoy ni Kapitan ni Nanang nga isut mangitakder iti distrito tayo inton barangay fiesta. Isut tumakder amay sa kandidata ti barangay. Anya? Kahit mayat mat ni nanang. Kauna, kayat na. Anda ka numot bak-upper na Hawaiano. Una detan kaka. Isumanan ti pangnamnamaan na. Talaga Ang bakit ni nanang. Kaya't na pala ang ti makorunaan. Ay na, lito lakay. Kasla ka agduado kininanang mo. Kano napaklan nga ambisyosa. Ano? Una detan kaka. Oray kagura na kitimbagak. Ibagbagak lang tagpay solito. Una detan kaka. Di kay ka di mabaen iti ambisyon yung agkandidata para iti barangay pista tayaw. Anya kumamot nga ti kabain ko. Amom barok. Gimatangak pa yan iti ado sobre. Taami nagagayam ka na mamok, kaktoy da iti sobre. Napiala nga adan tunayo unti tinag ko akwartak. Tabaring mo siya tumutla ang ti ag-queen. Unay detan kaka. Ang sa bagay, ingkari ti boyfriend ko a Hawaiano, asyak ti pagrenaan na iti umadan ni na barangay fiesta tayo. No kasta, suportaran na kayaw iti dahi nga arapapyaw. 100% barok. Di kailan mabain na dawat ka ni Apo Hawaiano. Ay ako matikabain ko, boyfriend ko ba't? Ay nananang bakbakutan kayaw. Ngam no apay ki di anak kay boyfriend kayo pala. Ngam oray ka mano kasta. No di kay dawat iti kwarta iti boyfriend nyo. Tanay, mangibabain kayo iti kastang aramid yun nanang. Una detan kaka. Rina, agpaiso ka dahi tinadamag ka. Kayat ti katugangam ti pakoronaan itun piyesta ti barangay. Uwan, uncle. Uray detan kaka. Kasla ado ti kwarta na. Ay na, uncle. Jay Hawaiano ti pagpanpanakal na. Di la mabainan. Iso akanayon ti pangnamnamaan na. Awan ka no ti rumbeng akabain na. Ta boyfriend na kanumot day jay. Unay daytan kaka. Ay na, uncle. Nakaar-arjud pa yun ti kabagis yo. Nakapuspuskul pa'y ti lipstick na. Kada make-up na nurumor dito'y balay. Sarampitay nga bakbakitan. Mangibabain. Ay talaga, uncle. Mayam malasang ka na kasaritak to ni kabagays. Alaman, uncle. Tabarang da kayo ti denggan na. Naka-make-up ka, naka-lipstick ako. Mayat to lipstick ko. Mabalin kunti mapan, itirwar. Naidaytan kaka. No kaano pa'y ngagap apuraak arumwar dito'y balay. Isumot ti ka dati umay. Mabit lang! Umayakon! Nasaya at dandanon ka kabagis Rowena. Si kamot gayam Manong Pablo. Unay daytan kaka. Taore gayam diti balay ako naka-lipstick, naka-make-up kalata. Ada ngamin papanak Manong. Ninak ka ni pastrikan. Aun gayaman niya usig isumr ka. Agyamanak. Anyaya ti bagam Manong. Damag ko kat adoona yung nagitar aramida mas sana may parbang. Anya kumamot nga tar aramida ka sana may parbang. Kun asino mo ti atidog ti dila na nga gipulpulong kan ka. Tenak robi-roban ti subsub na. Saan mo nga mo
Awan amo ka madingar aramidak, Manong. Anya nga awan. E din to ta makikita lang arudan ti ebidensya. Anya nga ebidensya. Ti kinapos ko ti make up kan lipstick mo. Mayunay daytan kaka, pati make-up kan lipstick ko pakibibiyangan nyo. Kaputa nakababa inter aramid mo. Apay, nakababain tagpapintas. Lo kaano pa ya bimakit ka. Isu pa'y mo ti panagpapintas mo. Adda pa nagbaliw ti biyag, Manong. Hindi ko makabambanwagam ti panagpapintas mo ah. Saan kat nga ita na may saka na balaw kan bakbakitan kan. Awan nga ron ti kwartak ide, taamumutenday di kayong mo, no adda masapulan na isok mo na matadagos, iso ajak makagatang iti pagpapintas ko ide. Unay daytan kaka. Sige Manong, no awanan ti ibagam, agawid ka, tenakmutan iti papanak. Agora ka, at dapay kayat ko amalawlawagan. Anya manunday ta. Agpaiso ka day. Kayat mo ti makoronaan intun pista ti barangay tayo. Ay kaun damot bakapar ko. Siyak ti mangitakder iti distreto me. Unay daytan kaka. Malagip pulakit nga ron tay kuna ni Ma'am Elsa nga uray awan nagubingan no adda pagbakitan. Awan mo't makukwartak unay ita ide. Ide ka pampanwagak. Unay daytan kaka. Alamanong, si Kanton ti konsortek, no, maiyalat ko ti queen. Ay manjak. Saan ang ambisyoso akaskin ka? Unay daytan kaka. Agyaman ang tanawagang kamutlaang darling. Un nga rod, dandanin ti fiesta me, nga mapaya di mumutlay patuludan nga iti kwarta ka sa pulak. Iti ubay alawas? Ay, agyaman ak, darling. Kat manungarod nga iti patulod mo. Anya? 100,000? Agyaman ak, darling, no bukla masanga gasot, aribo ti ipatulod mo. Agyaman ak, unay. Unay daytan kaka. Alati ko na yun, anak. Mangipatulod iti 100,000 jay Hawaiano a boyfriend niya. Wen barok. Makitam, saan anaimot ti boyfriend ko? Sayang lang na di akwarta. Sabali mo ti pakaisang ratan na. Sana ka masayangan, tadayaw kumut, no makapag-ray na ak. Unay daytan kaka. Kanyat sirbi ti Hawaiano abak apper ko kay mut. Itad na amin na kayat ko. Ay ayatin na kunay. Sana ka po tayo ayatin na kayo unay na di Hawaiano. Kat gundawayan yung mutin. Ay, sumardeng ka man lito. Anak kalaan, di naksirmunan nga inam. Mawatam! Unay daytan kaka. Makamu kayo manlagan. Ang diin to kung maibaga adida kay binagbagaan. Nudumtang to tiyal daw apagbabawyan nyo na itong aramidin nyo. Da kayo mutlang tiyakin basaw. Unay daytan kaka. Tumataginting a 100,000 pesos to'y impatulod manen ti Hawaiano a boyfriend ko. Masapul nga agway sakmut asag paminsan. 68,000 laeng ti itinag ko iti panagkandidatak. Tatidaduma, katigatang ko iti kalding ken baboy. Tadan to parchek inton birthday. Ay, unay mutten na kinasayang na. Ay nakasaysayang at talaga. Mama, ano sang sangitan niya? Di saan ko apanag-queen. Nadiskarkulwak tintindag ko akwarta, idi kan basing. Yakin tinag amin tintad ni Hawaiano a boyfriend ko, iso a first princess sa klaeng. Malung amin ay tinagyo di kan vasing. 68,000 pesos lang. Anya, kat no nasurok la 70,000 jay nagkuin na lang.
Dayta nga rod, ti pakasaysayang ak unay. Tanang ted ni Hawaiano iti 100,000 pesos, tapno makapag-kuinak. Ngam 68,000 laang tintin nagkumangamen. Taingatang kumot iti kalding kan baboy, jay kinupit ko. Ah, unay daytan kaka. Hello, darling. Imawag ka man. Kaya't mo nga amuan no siyak matlaang ti Queen? Ay, sorry darling. Saan na ka nakapag-Queen? Aqua. 70,000 ti kwarta jay Queen. Diyak nga ron intin nag-amin, tintin mo a kwarta. Siya kumaati Queen, no intin nagkuamin. Ay, saan nakakaungot darling? Ay, ungayam, dandanin ti birthday, kiso adi nakaungot. Ikanak tumanan ki di ti kwartak, anya ti kunam, agsinatan. Ay, saan kamot, hut-hutan, darling, pang-aasim, tadi nakisina. Ay, siguradong agbaliw man ng tibiyag kuno'y sinanak. Di na kumamot isina, darling, takastay ko na. Agbaliw man ng tibiyag ko. Ha? Unay daytan, kaka. Saan mo't kami na nasaya tinararamid yo manang Rowena. Sana gapot mapagbigay jay boyfriend nyo akit. Gundawayan nyo matain. Sana nasaya ti kasta. Adda panagpullo ti amin. Ngala, ditan papagayam ti naggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Adda panagbaliw ti biyag. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.